Алдагы елда бөек җиңүнең 75 еллык юбилеен билгелибез. Кызганычка каршы, сугыш ветераннарының сафы гына көннән-көн кими бара. Районда бүген нибары 21 сугыш ветераны яши. Шуларның берсе Югары Ярки авылында матур гомер кичерүче, актив тормыш белән яшәүче Тимерзада ага Мөсәлимов. 16 сентябрь көнне Тимерзада Мирзагит улы 95 яшьлек юбилеен билгеләде. Юбилярны олы юбилей белән котларга муниципаль район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәмил Хәйретдинов, район ветераннар советы рәисе Анатолий Романов, Ярки авыл советы авыл биләмәсе, район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре килде. Рәмил Аназыйф улы юбилярга Россия президенты Владимир Путинның котлау хатын укып ишеттерде һәм район хакимиятенең махсус пешерелгән күчтәнәчен тапшырды. Хөрмәтле Тимерзада Мирзагитович, шын күңелдән сезне администрация исеменнән, Илдар Ришатович исеменнән шундый зур юбилеяз белән котларга рөхсәт итегез. Сез безнең өчен бик якын кеше. Минем өчен особенно безне бәләк чактан карап үстердегез. Шушы хаталарыбыз үстек, шушыннан турыга дырсуга чыгып бәләк чакта сезнең бакча аша. Сезгә инде хөрштай сәламәтлек, әби белән бергәләп матур итеп исән сау яшәргә язсын. Балаларыгызның гел ярдәмен генә, гел аларның шатлыгына күреп яшәргә язсын сезгә. Әле сезгә яшәргә язсын, әле 100гә кадәр, 100дән артык. Шуңа инде бергә инде без инде үзебездән калган сезгә инде ярдәм кирәк, барсын эшләйбез. Безгә сәламәтлек, тазалык, бәхет, табыннарыбыз мул булсын. Гел шулай итеп матур итеп безне җылмаешып каршы алырга язсын сезгә. Шуңа инде менә бәләкәй генә сезгә открытка. Уважаемый Тимерзада Мирзагитович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин и всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества, верите в правое дело. Великую любовь к Родине, ответственность за ее настоящее и будущее вы передаете нам, грядущим поколениям. Желаю вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Уже Путиннан. Рахмет. Күдегездә бик турладыгыз. Рахмет балам. Тимерзада агай 30 елдан артык район эчке эшләр бүлегендә хуҗалык эшләре мөдире вазифасын башкара. Һәм бүген дә полиция бүлеге хезмәткәрләре ветеран белән горурланып яши. Тимерзада абзый, апа, сезне шулдан котлап килә. Менә мәшәле исемнәр, бөтен ветераннар исемнәр безнең эчке бүлегендә эшләгән. Абзыйлар, апалар бергә эшләгән кешеләр исемнәр. Без сезнең белән горурланабыз. Сез безнең өчен һәрвакыт үрнәк булып торасыз. Үзегез ир-зат булу белән дә, менә тормыш иптәшегез белән бергә фәлән җиллар буе гомер кичергәнсез шулаймы? Бу зур үрнәк, бу күп кешегә мондый бәхет татымай. Шуңа сездән дә бәхетле кеше юк дип исәпләсе килә. Шуңа кайгысыз, хәзрәтсез, тигез тормыш кичереп, һәрвакыт шулай дип яхшы дип үзенә каршы алып торсагыз. Аллаһка шөкер. Һәрвакыт ачык йөзсез, һәрвакыт табыннарыгыз мул, Аллаһка шөкер. Балалар һәрвакыт кырда. Шуңа бәхет, зур бәхет инде бу. Шуңа бәхетегез зур булсын. Дөньяда иң бәхетле кешегә саныйбыз. Амин, шулай булсын, амин. Рәхмәт. Буларыгыз. Бәлгә белән бездән дә. Без дә сиңәм, син буена кутлайбыз инде. Кават коншыргызым, мосы апа сезгә. Рәхмәт. Милиция якын торгаштан квартирларга безгә кереп, бездә йөридер. Ихаталарыбыз да күченгәндә сыерларыбыз милиция хатасында тотты. Сослап жагымны тоттык бөтенебездә. Bütün Xudoyim инде сезгә тазалык бирсен, илләр тыныч булсын, тормышларыгызга матур тормышлар килсен дип балам. Рәхмәт. Теләкләрегезгә. Әйе, Дүртөйле районының Исмаил авылында туган. Ятимлекне, ачлык, ялангачлыкны, сугыш елларының бар авырлыгын үз җилкәсендә татыган, бар гомерен намуслы хезмәткә багышлаган. Районда үткән һәр чараның бизәге булган. Җиңүне якынайткан яугирнең тиңдәшсез батырлыгы, тормыш юлы, яшәеше һәрберебез өчен үрнәк. Ятим, ата-ана тәрбиясе күрмәгән атасының бер туган абзыйсында яшәгән. Мин инәң мәрхүмкәем
Yurtқа енді мені қопшық білек көтеріп. Атада мен 3 жашта қалғанмын, атаны білмеймін. Мен өзім Исмайылда туғанмын. Инай марқұм кайым қопшық көтеріп Исмайылның пристенінде yaşаған. Жүнтирек деген Дүртілер районында yaşадым. Әсен деген ауылда yaşағанбыз. Тұрға квартир жоқ. Тарге біле 500 жылын сатып бітіргенler. Bir немеқа урамда қалып, 6 қожалықта сират құлап ердік марқұм көйлер біле. Мына шоңа айттырып еріп, қазір Инаймар Жинейнің бір туған сіңлісі бар, Шерекулда Осмайсымны. Шуны Жиней бар, аяқ жоғай шушыннан. Түтей айда өзімізге қойтады. Өзімнің бірге өлсек, бірге өлейік, бірге яшайық деп. Онда Шерекулға қойтып, онда 2 класс біттім. 2 класстан қаруғына оқып, Инаймар Шуқан жеркеге ішілдеп келіп, шулай шығып, онда класс, жыл жарымыздағы оқи алдымыз жоқ ма? Фузуға алып кеттілер. Фузуғда, Белорусскийда, заводта жардамшы болып ішла берді. 8 малай еқпеді, 8 малайына Белорусский военкомат жейді да, Тбилисиге қырғай барды телефонскіге. Онда оқып 5-6 ай қайттық та, Тоцки лагеріне қайттық. Тоцки лагерінде қызмет етіп жүрген шағында 8 малайны 8 жаққа тараттылар, бізді кетіп өттік. Мені Шикаловқа көшірділер. Шикаловта аруғына қызмет етіп жүрген шағында Украинадан, Белорусиядан кіріп кеттім Бобруйский шәһәріне, соғысқа 40. Шунда еріп 42 жылына, онда Белорусияны өтіп, Украина өтіп, Польшаларды өтіп, Германияны өтіп, 9 май күні американцарына победа өткардық. Победан онда 2 күн 2 күннен соң қойттық Кенизбергке. Кенизбергке қойттықаны бірнешесіне оформилайды бітіргенler. Мені жіберділер Ленинградқа, станция Красный Острова деген станцияға. Онда станцияда қызмет етіп, біраз жүрдім де, жүргештен. Шунdan қойтты демалдацияға ләгіп, 47 жылына марттың 14-інде қойттым. Марттың 14-інде қойттым да армиядан. Шунdan арығына колхоздашылап, фәлән етіп жүрген шағында шиірлеп, Ғазиді бағалап врач самалы шақыртып, мені Уфаға операция жасатты, Ошқазанына жасаттым. Сонда жүріп қайтып, арығынан етіп шыққаным бір уақытына трибунаға келгенде жиылғандар милицияға ішке дұржырнек болып жүрдім алым милицияда. Сонда мені шақырып алды да, таймдар деген бір уақыт, Тимырза давай сен бізге ішке кіре милицияға. Колхоз берме, колхозда сен ертең тұрда шығып кет, ертең тұрда шығып кет. Онда шуна серіп, шунdan милицияда 30 жыл ішлеп шықтым. Естуіні іш ап бардым. Онда киім ап қайтыр керекмін, қозақ керекмін, бұяу керекмін, неме керек милицияға шондайлар артынан жүрдім. Мына шолай тұрып yaşап, қазір 95 yaşқа еттім. Мен қанағатмын қазір шушы дүниеде yaşауыма, балаларым қырда пожалуйста рахатларым. Мұшаяғылы, ош пішқан, кіржеуілі, неме керек бізге? Үй жылы. Үзмақта yaşайбыз қазір екімізді. Тимирзада огай тормыш иптәше Нәҗибә апа белән 71 ел тату матур гомер кичерәләр. Агымдагы елда Мөсәлимовлар гаиләсе гаилә, мәхәббәт, тугрылык көне уңаеннан мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале белән бүләкләнде. Әлеге медаль белән үзара мәхәббәт һәм тугрылыкка корылган гаилә мөнәсәбәтләренең ныклыгы белән халык арасында абруй казанган парлар гына бүләкләнә. İkimiz de jetim üstteki onun ötesi de inesi de bilmedi. Benim de 4 yaşta kaldı inekeyim. Etkeyimni 10 yılga reperçiyeye jiberdiler. 10 yılga türmüge cevap kaydı. Men oğlum şunda kimde yoktu şıray şunda bulup üstteki evinde Allah'a şükür. Karamı kisimde abayımız var ya şol üstterde bizne. Men neme ki aşacakta aş bulmadık balar.
Şunda berengi, yapraklары, boşaklar jeyip, ondan kiri üse başlagaçtan firmaga beren korarga çıgardık. Ondan kiri jeykeni bolsa girebil bilen oşluk başı tattırdık. Ot bilen jürüydük. Ot'nın neye qamatı jitmeydir ye. Kiygerip biretirganları bu jitmegeç otны jigerge. Mene türlüsün bolup şulay üstegindi balam. Mene şuşlay jetimlik bilen şuşlay üçinçi dünjabını kitirip tartıp oğaçlar bilen kitirip oturttular mında ödebet yakırında turduk ödebet. Şunda milisiyanın kuşkeşten bizning kvartirlarını sütüp ettiler Savetiski'den. Ondan kiri bir kvartirga çıkardılar rahmet. Onda turduk. Ondan kiri ödebetinin urun bulgaçtan şu kvartiribini, üyibini tarttırdık şuşunda. Ödebetini üyibelbeden, kışları bidilen masada kırında neytip yeyiştirip, üylerini yeyiştirip, şulay ettirip, dünce kütüp kaldık. Balalar var, kader balalar kelip jüriler, balaları bir tertipli buldu, Allah'a şükür. Oğlum da tertipli, kelinim de bir jiydi. Ondan da jiydi direkt kişi yoktur da indi. Udimde maktap koyayım elimine. Şuşlay ömür üttik mene elige şaklı. Allah'a şükür mene süyünüp yaşayayım kadir. Allah'a şükür balalarıma bəxtler versinler, tevfikler versinler demin. Bir kadın büyüdekke turmuşqa çıktı. Birisi mene o nege Ufağa gitkeni Ufadan Strayke'de işlep Strayke'den şol Moskovga elgeçti. Moskovdan şol turmuşqa çıktı. Turmuşta mene kiyovu degene şiirlep vefat buldu şol. Mene bu kadar Moskovda yaşayıp, birisi Büzdek'te yaşayıp. Oğlum bilen kelinim mene şuşunda bizdine qoraylar indi. Kadir. Kvartirler de var, kiliseler işini bitirip kışkırtlarını küp üstirdiler, andırlarını şiştarttılar, tadarttılar. Kışkırtlar üstüreler, bakşalar üstüreler, gül bakşası kübü gidip bitirdim mine rahmet. İller tanış olsun, balalar tanıştırsınlar, her birisi. Müselimovlar 3 bala, bir ol, 2 kız terbiyelep üstürüp, bugün balalarının ınık kışlarının kadir-hürmetinde бәхетле qartlık kişireler. Bizni her vakitte de поддерживать etip durdu. Bizni üstürdi, bizni okuttı. Biz eti bilen gururlanabız enkeler bilen. Bizning semya kibik erkek kişiler yoktur da ol. Uzak yaşasınlar. Bizni kondurıp, bizning balalar bütün bizde, vunuklары, vunuçkıları, bütün pravnuklары nık yaratalar. Bizni şulay gururlandırıp, şulay etip, motor etip, ikisi tegiz etip, uzak yıllar birge yaşasınlar idi. Biz de rayonda ылы ихтирам казанган, яшә уравышы белән күпләргә үрнәк булган сугыш һәм хезмәт ветераны Тимирзада ага Мөсәлимовны 95 яшьлек зур юбилей белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Сәламәтлек, җан һәм күңел тынычлыгы, тормыш иптәше Нәҗибә апа белән Ходай биргән гомерегезне бер кайгысыз, балалар кадер-хөрмәтендә, ынык-ыныкачлар куанышында тигез, барлы үтүегезне теләп калабыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.